Kan belajar sono ge lu, main TikTok mulu. Jangan jebot gitu ge lu. Ya aku bedanya. Ada bocah HP-nya ketinggalan. Bawa mau beta. Lah, Kiki, lu ngapa? Diledekin sama Jara. Diledekin gimana? Tadi Jara ngajakin aku main TikTok. Aku nggak mau. Terus kata Jara kalau aku nggak mau main TikTok, aku nggak ditemenin sama dia. Lah iya, gue juga. Lah iya, makanya aku nangis. Aku juga sama Jara diajakin main TikTok, tapi nggak mau. Ya udah, kita kan samaan, kita nangis bareng-bareng ya. Lah, ayo dah. Apa? Diledekin Jara. Lah, kalau lu Mela? Enggak, aku disuruh Keke nangis. Lah, kagak ada temen lu? Iya, emang lu mau ikutan nangis nggak? Ogah emen? Udah, lu pada nangis, berisik, udah lagi tidur. Di Jahra main TikTok, gue omelin, pergi dia balik, HP-nya ketinggalan, gue betak dah. Aduh, HP gue ketinggalan. Lah, HP gue mana ya? Malah masih kredit lagi. Lah, HP gue itu, lu nyolong ya? HP lu ketinggalan nih, untung gue yang ngambil. Yaudah sini HP gue. Kata lu ngomelin Keke ya, lagi main TikTok. Yaudah deh, gue minta maaf dah. Tak ke dia, minta maafnya bukan ke gue. Yaudah deh, gue minta maaf Keke. Mana belajar sono main TikTok mulu deh. Action. Mana belajar sono main TikTok mulu nanya ulang lagi jebot. In action. Mana belajar sono gitu. Lagi. Action. Mana belajar lu sono nilai ulangan lu jebot gitu main TikTok. Ini masuk TV apaan? Sabar. Action. Kan belajar sono gitu lu main TikTok mulu. Lah, Kiki, lu ngapa? Kurang dekat di sini. Ya, ulang aja. Ya, action. Lah, Kiki, lu ngapa? Action. Makanya aku Belum, nangis dulu. Aku ngomong apa? Enggak usah ngomong, duduk aja. Buruan apa? Buruan. Ya. Action. Makanya aku nangis. Gak suka. Action. Lah iya, makanya aku nangis. Jangan ngelihat ke sini. Action. Ya udah, kita kan samaan nangis bareng-bareng. Yuk. Udah action. Action. Lah udah. Lah, action. Lah. Ayo dah. Action. Lah, ayo dah. Action. Lah ke situ dulu lah. Yaudah dah kita. Lah, ayo dah. Jangan ke sini, mukanya jangan ke kamera. Mukanya ke sini aja. Ya, merahin. Action. Lah, ayo dah. Action. Lah, ayo dah. Action.
Action. Aduh, HP gua ketinggalan. Action. HP gua mana ya? Action. Udah pecah dong. Action. Lah, HP gua. Jam berisik, jam berisik. Oh, udah sih. Ya, action. Lah, HP gua mana ya? Malah masih kredit lagi.